За эхлэх товчиг дараарай. 했어요? Тэд. 자, 같이 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 오늘도 하나님의 말씀 앞에 나와서 말씀을 들을 수 있도록 도와주시며 감사드립니다. Өнөөдөр бас Бурхан таны өмнө ирээд үгээ суралцах боломжийг олгосонд талархаж байна. 오늘은 돌아온 탕자를 통해서 우리를 기다리는 하나님의 마음을 배우고자 합니다. Өнөөдөр эргэж ирсэн хүүгээр дамжуулаад бид наруу хандсан Бурханы сэтгэлийг таньж мэдэх гэж байгаа лээ. 하나님이 얼마나 우리를 기다리시고 Бурхан бидний хичээн ихээр хүлээдэг гэдгийг 함께 구원에서 함께 교제하고자 하는지 биднийг авраад бидэнтэй хичнээн хамтдаа нөхөрлөхийг хүсдэг гэдгийг 그 간절한 마음을 알고 түүний чин сэтгэлийг ухаарч 우리 학생들에게도 동일한 마음으로 бяцхан 나아갈 수 хүүхдүүдэд ч 있도록 гэсэн 도와주십시오. яг л адилхан тэр сэтгэлийг тэгээд хүрч очиж чадхад тусална. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 본문 누가복음 15장입니다. За сэдв үг маань Лук 15 дахь бүлэг. Лук 15 дахь бүлэг. Лук 15 24절 24 Лук 15-ын 24 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Учир нь энэ хүмүн өгсөн боловч ам оржээ. Тэр алдагдсан боловч олдлоогүй. Тэд найрлан цэнгэлдэж эхлэв. 이 탕자의 비유는 잃은 자를 찾고 죽은 자를 살리시는 하나님의 마음과 Тэгэхээр одоо эргэж ирсэн хүү гэдэг энэ хүү хичээлийн сэдв маань 그리고 죽은 자를 다시 살리시는 하나님의 마음과 기쁨이 나와 있습니다. өгсөн байсан боловч одоо тэр хүний дахин ам оруулж байгаагаар баярлж байгаа Бурхны сэтгэл одоо ингээ харагдаж байгаа. 이 세상 사람들은 하나님을 찾지 않지만 Энэ ертөнцийн хүмүүс одоо Бурхныг хайдаггүй ч 하나님이 우리를 먼저 찾으십니다. Бурхан эхлээд биднийг хайж байдаг. 이사야 65장 Исая 65 1절 2절에 보면 65-ын 1-2-аас харах юм бол 찾아보시죠. за 842 дахь хотсон Исая 65-ын 1-2 같이 읽어요. хамт уншия. Гуйгаагүй хүмүүст би өөрийгөө илчилж хайгаагүйд нь би олдов. Нэрийг минь дуудаагүй үндэстэнд би энд байна гэж би альджээ. Бодлоо даагаж сайн бус замаар явагч тэрслүү ард түмэнд хандан би бүхэл өдржин гараа сонгов. 하나님은 종일 손을 펴서 우리를 부르신다고 하셨습니다. Бурхан өдржингөө мутраад одоо биднэрүү дэлхэн 찾지 아니한 자에게 찾아남이 되었으며 гуйгаагүй хүмүүс Бурхан өөрийгөө илчилж 하나님의 이름을 부르지 아니하던 나라에게 내가 여기 있노라 내가 여기 있노라 하신다고 하셨습니다. хайгаагүйд нь олдож нэрийг нь дуудаагүй үндэстэнд би энд байна гэж айлддаг байна. 그래서 하나님의 사랑을 깨닫고 나면 Тэгэхээр хүн Бурханы хайрыг ухаарах юм бол 하나님이 우리를 위해서 찾는 그 열성이 얼마나 큰지를 깨닫고 Бурхан бидрийг хайж болохын тулд хичнээн их зүтгэсэн гэдэг тэр зүтгэлийг ухаарна. 부끄러워할 것이라고 말씀하셨습니다. Үнийгээ мэдэх юм бол үнэхээр ичвэр дуннаа гэсэн байна. 이사야서 26장 Исая 26 дахь бүлэг 11절 12절 26-гийн 11 12 байна. 같이 읽습니다. Хамт уншия. Эзэн таны мотор өргөвдөж тэд үл үзэн. Хүмүүсийн төлөөг зүтгэлээ та тэдэнд харуулж тэднийг ичээгээч. Үнэхээр таны дайснуудыг галзайлгана. Эзэн та мөн бидний төлөө бүх үйлсийг минь бүтээсэн учраас та бидэнд инхийг тогтооно. 하나님은 Тэгэхээр Бурхан 높이 손을 들어서 우리를 찾았습니다. мотроо өндөр дөргөн биднийг хайж байсан. 그런 주의 열성을 보면 우리가 부끄러워하실 것이라 Эзний энэ 말씀하셨어요. зүтгэлийг бид харах юм бол үнэхээр ичвэрт орохоор юм. 우리의 평강을 위해서 Бидний амар тайвны төлөө 우리를 구원하시는 모든 일을 다 베풀어 주셨습니다. биднийг аварч өгөх тэр бүхий л зүйлийг Бурхан хийж өгсөн. 빽빽한 구름이 사라진 같이 내 죄를 안개 사라진 같이 다 용서해 주시고 우리를 기다리시는 하나님이십니다. Тэгэхээр Бурхан бол бидний одоо өтгөн үйл мэд хийсэн гэм нүглийг маань бүгдийг нь арилгаж биднийг аварч өгсөн нэг. 그리고 기다리시는 거예요. Тэгээ Бурхан хүлээж байна. 우리를 부르시는 겁니다. Биднийг дуудаж байна. 한 사람도 지옥에 가지 않고
천국에 가기를 원하시는 하나님의 마음이 여기에 있습니다. Тэгэхээр бурхан нэг ч хүнийг битгий там яваасаа гэж хүсдэг сэтгэл нь үүн дээр гарсан байна. 예수님도 이 세상에서 오셔서 Тэгэхээр Есүс ч гэсэн энэ дэлхий дээр ирээд 의인을 부르시지 않았다고 했습니다. зөвхөн хүмүүсийг дуудаагүй гэж хардаг. 죄인을 부르러 오셨다고 했습니다. Есүс нүгэлтнүүдийг дуудахаар ирсэн байна. 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 Тэр 그랬습니다. нүгэлтнүүдийг дуудаж гимшилд хүрэхин тулд ирсэн. 누가복음 5장입니다. За Луг 5 дахь бүлгийг болъё. 누가복음 5장 32절 Луг 5-ын 32 같이 읽어요. хамт уншъя. Би зөвхийг бус харин нүгэлтнүүдийг гимшилд дуудахаар ирсэн юм гээ. 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 그랬습니다. Зөвхийг биш харин нүгэлтнүүдийг гимшилд дуудахаар ирсэн. 하나님을 알고 Тэгээ бурхныг мэдээж 인생이 얼마나 연약한지를 알게 하고 хүний амьдрал хичнээн сул доройвэ гэдгийг ухаарч 영원하신 하나님의 사랑을 깨닫기를 바라는 마음이 여기 있습니다. мөнхөд оршигч бурхныг ухаараасаа гэсэн сэтгэл үүнд шингээстэй байна. 하나님이 육신의 몸으로 이 땅을 오셨고 Бурхан махбодоор энэ ертөнцид ирсэн. 그 예수님이 또 죄인을 부르셨습니다. За тэгээ Есүс нүгэлтнүүдийг дуудсан байна. 우리를 부르셨던 거예요. Биднийг дуудсан байна. 죄인이 회개하면 За нүгэлтэн хүн гимших юм бол 하나님의 기쁨이 얼마나 큽니까? Бурхны авах баяр хөөр хичнээн их байгаа бол 마태복음 18장에도 Матай 18 дахь бүлэг дээр 죄인 하나가 돌아오면 하나님이 기뻐하신다고 했습니다. нүгэлтэн нэг хүн буцаж ирэхэд Бурхан тэгтлээ баярлалгаа гэж гарсан. 스바냐서 3장 17절에는 Бас Зефана 3-ын 17 дээр 한번 보시죠. Зефана 3-ын 17 хай. Мянга 3장 17절 Зефаны 3-ын 17 같이 읽읍시다. хамт уншъя. Чиний бурхан эзэн аврагч дайчин та нарын дунд байна. Тэр та нарын дээр баяр хөөртэйгээр баясна. Тэр хайр дотроо чимээгүй байна. Тэр та нарын дээр баярын ухаагаар баясах болно. 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계셔서 구원을 베푸신다고 했습니다. Чиний бурхан эзэн та нарын дундаж та нар дээр авралыг өгнө гэсэн мэт. 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못한다고 했습니다. Тэр та нарын дээр баяр хөөртэйгээр баясна. 그리고 즐거이 부르며 기뻐하신다고 돼 있어요. Баярын ухаагаар баяснаа гэсэн байна. 이사야서 62장에는 Исая 62 дээр 청년이 마치 처녀와 결혼함 같이 이사야 62장 5절 Исая 62-ын 5-ыг болъё. 62장 5절 Исая 62-ын 5. 같이 읽어요. За 62-ын 5-ыг хамт уншъя. Залуу хүн онгон охиндоо гэрэлдэг шиг хөвгүүд чинь чамтай гэрлэнэ. Сүд залуу сүд бүсгүйдээ баярлдаг шиг бурхан чинь чамд баярлана. 청년이 처녀와 결혼함 같이 Залуу хүн онгон охиндоо гэрэлдэг шиг 신랑이 신부를 기뻐함 같이 сүд залуу сүд бүсгүйдээ 내 баярлдаг шиг 하나님이 너를 기뻐하시리라 그랬습니다. бурхан чинь чамд баярлана гэж байна. 인간의 가장 큰 기쁨이 여기 나와 있죠. 육신의 기쁨이. Тэр хүний үед хамаахан баяр австай хамгийн том баяр хөөр гарсан байна. 예. 청년이 처녀와 결혼하는 것이 가장 기쁜 것이고 Залуу хүн онгон охинтой гэрлэхдээ тэгж 그리고 баярлдаг. 신부를 기다리는 것이 가장 기쁜 겁니다. Сүд залуу сүд бүсгүйгээ хүлээхдээ хамгийн ад жаргалтай. 그와 같이 Яг л үн шиг 하나님이 우리를 기뻐하신다는 бурхан 거예요. биднийг хараад тэгтлээ баярлдаг. 우리는 그 하나님의 사랑의 대상인 겁니다. Тэгэхээр бид нар бурханы хайрын оршигч нар. 그래서 Тийм болохоор 사람이 하나님을 알고 구원을 받으면 хүн бурханы таньж мэдээд аврагдах юм бол 오직 구원의 하나님으로 인해서 기뻐하게 돼 있습니다. зөвхөн авралын буйх бурханаараа дамжуулаад баярлж хөөрч 시편 амьдрал. 68편 3절에 보면 Дуулал 68-ын 3 дээр 의인은 기뻐하며 하나님 앞에서 뛰놀고 기뻐한다고 돼 있습니다. зөвхт хүн баярлаж бурханы өмнө өсчин цавхарчин баярлана гэсэн байна. 하박국서 3장 18절에도 보면 Харин Хабакук номын 3-ын 18 дээр 그 말이 없어도 за хашаанд мань өхөрмөн байхгүйсэн ч 포도나무에 포도가 없어도 усан үзмийн модонд жимс орохгүй байсан. 나는 구원의 하나님을 인해 즐거워한다고 돼 Би 있습니다. авралын бурхнаараа дамжуулан баяснаа гэсэн байна. 사도 시대에도 Тэр элч нарын үед 이방인들이 하나님을 알고 구원을 받은 다음에 харь үндэстнүүд бурхныг таньж мэдээд аврагдсныхан дараа 크게 기뻐했다고 나와 있습니다. маш ихээр баярлж хөрсөн гэж гардаг. 사도행전 16장입니다. Өдөр үйлс 16 гэлээ.
34절 Үлс 16-гийн 34 같이 읽어요. хамт уншия. Тийхүү тэр тэдний гэртээ авчран дайлж гэр бүлээрээ бурханд итгэсэндээ хөөрөн баярлаж байлаа. 간수장이 За шоронгийн хуйг 바울을 통해서 구원을 받았습니다. Илж Паулаар дамжуулаад аврагдсан байна. 그리고 그의 가족들도 하나 말씀을 듣고 구원을 받았어요. Бас тэр хүний гэр бүлийнхэн ч бурхны үгийг сонсоод аврагдсан. 그리고 어떻게 했습니까? Тэгээ яаж ийн? 크게 기뻐했다고 돼 있죠. Маш ихээр баярлан хөөрсөн байна шүү дээ. 그러잖아요. Тийм ээ. 우리가 구원받고 얼마나 기뻐했습니까? Бид ч гэсэн аврагсныхаа дараа ямар их баярлаж байлаа. 네, 지금도 기뻐하고 있죠? Одоо ч гэсэн баярлаж хөөрч байгаа зү. 그러죠? Тэгж байгаа юу? 네. 누가복음 15장으로 다시 갑니다. За Лук 15 дахь бүлэг рүүгээ эргээ буцъя. 3절부터 보면 15-ийн 3-аас харвал 3절부터 7절까지에 보면 3-аас 7 хүртэл 잃어버린 양에 대한 비유가 나옵니다. одоо алга болсон хоньны тухай талаарх зөвлөл гарч байгаа. 그리고 8절부터 11절까지 보면 8-аас 11 хүртэл 10 хүртэл харах юм бол 한 드라크마를 잃었다가 찾은 여인의 기쁨이 나옵니다. нэг мөнгөн зоосоо алга болгоод түүнийг эргэж олсон эмэгтэй баяр хөөргийг одоо бас зөвлөж хэлсэн 자, байна. 이것은 동일하게 Яг үнтэй ижил мөн 죄인 하나가 하나님 앞에 돌아오면 하나님이 얼마나 기뻐하시는지의 마음이 나와 있어요. нэг л нүгэлт нь нэг хүн бурхны өмнө буцаж ирэхэд бурхан хичнээн их баярлдаг тэрхүү зүрх сэтгэлийн талаар хэлсэн байна. 그런데 11절부터 32절까지는 Харин 11-ээс ахуулаад 32 хүртэл 이제 잃었던 아들, одоо алдагдсан байсан хүү. 죽은 줄 알았던 아들이 돌아와서 Үгсэн гэж бодож исэн хүн буцаж ирээ. 얼마나 기뻐하는지에 아버지의 마음이 나와 있습니다. Эцэг нь хичнээн их баярлж хөөрч байгаа тэр талаар гарсан байна. 생각해 보십시오. Тэгэхээр та бүхэн бодоорой. 양 Хонь, 그리고 드라크마 мөнгөн зоос. 아들이 나오는데 За нэгэн хүү гарч байна. 가장 큰 기쁨은 무엇이겠습니까? За энэ дундаас энэ бүхнийгээ буцааж олж байгаа баяр хүрээс аль нь хамгийн их баярлах вэ? 잃어버린 줄 알았고 죽은 줄 알았던 아들이 살아 돌아온 것이 가장 큰 기쁨이잖아요. За энэ гурван зүйлээс тийм ээ. Одоо үгсэн гэж бодож байсан алдагдаад алга болсон хүн буцаж ирэхэд баярлсан эцэг хүний баяр хор хамгийн их агуу ээж таарна. 그러잖아요. Тийм үү? 그 15장 32절만 다시 같이 읽겠습니다. 15-ийн 32-ыг бүгдээрээ хамт уншия. Харин энэ дүү чинь үгсэн байсан гэтэл амилжээ. Алдагдсан боловч олдлоо. Иймээс бид баярлан цэнгэх ёстой гэв гэжээ. 형은 동생이 다시 온 것이 기쁘지 않았습니다. Ах нь бол дүү нь эргэж ирэхэд тэгтлээ 근데 баярлаа. 아버지는요. Харин эцэг нь 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워 기뻐하는 것이 마땅하다고 돼 있습니다. алдагдсан боловч хүмүн нодлоо. Иймээс бид баярлан цэнгэх ёстой. 아버지는 아들이 죽은 줄 알았던 거예요. Эцэг нь бол хүүгээ ингээд үгсэн байна гэж бодсон. 예, 자세히 한번 배워보도록 하겠습니다. За үүнийг сайн задлаад сурыг. 거기 12절부터 보면 12-оос нь харах юм бол 12절 13절 12, 13 읽어드릴게요. За уншиж өгье. Баг хүн эцэгтэй аваа эд хөрөнгнөөсөө ногдох хувийг минь надад өгөөч гэхэд эцэг нь хоёр дүү хүүдээ хөрөнгөө хувааж өгөв. Хэдхэн хоногийн дараа баг хүн хамаг юмаа хамаад алс хоолын орныг зорин оджээ. Тэнд тэр дур зургаараа амьдарч эд хөрөнгөө өрн таран хийв. 아들 둘이 있습니다. За хоёр хүүтэй айл. 둘째 아들이 Тэгсэн баг хүн 아버지 돌아가실 거니까 어차피 그 분기 지금 나눠주십시오 그랬어요. аваа та одоо угаасаа л одоо хизээ нэгэнцээс насан эцэслээ. Тийм учраас өв хөрөнгнөөсөө ногдох хувийг минь одоо өг. 왜? Яг 나도 생각이 있습니다. би гэсэн маа өөр ингэсэн 그거 가지고 модтой. 지금부터 잘 살 수 있습니다. Тэр бодлоод байгаа ямар нэг ажил ирэхлээр сайн сайхан амьдрч чадна. 왜 이런 말을 했을까요? Яагаад ийм үгийг хэлсэн бол? 세상으로 나가고 싶은 거예요. Хүн энэ ертөнц рүү гарахыг хүссэн байна. 사람들은요. Харин хүмүүс 자기 생각을 쫓아서 살아가려고 합니다. бүгд өөрийнхөө бодлыг дагаад амьдрах гэж оролддог. 이사야서 55장 7절에도 하나님 말씀하셨죠. Исая 50-50 7-дар чсэн бурхан альцсан. 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께 나오라고 Хорон 했습니다. муу хүн тэр замаа одоо зөвхт бас хүн нь өөрийн бодол санаагаа орхиод эзэн бурхан руу эргэж ирээ. 이사야 65장 2절에 아까 읽었죠. Сая 62-ийн 5-ыг уншсан тийм ээ. 자기 생각을 쫓아 불선한 길을 행하는 자를 불렀다고 하나님 말씀하셨습니다. өөрийнхөө бодлоор явж байгаа тэр хүнийг бурхан дуудсан гэж байна. 자기 생각을 쫓아서 잘못된 길을 따라가는 өөрийнхөө бодлоор 백성을 불렀다. дагаа тэр буруу замаар явж байгаа завхарсан ард түмнийг. 이 둘째 아들은요 세상을 사랑한 거예요. Тэр нь хоёр дахь хүүгийнх нь хувьд энэ ертөнцийг 그래서 хайрлсан. 뭐 세상 나가서 자기 마음대로 좀 살아가 보고 싶었던 겁니다. Тийм учраас энэ ертөнц рүү гараад нэг дураараа амьдрч үзэх хүссэн. 결국 어떻게 됩니까? За гэтэл үр дүн нь юу болсон?
13절에 3 дээр 며칠이 못 되어 재물을 다 모아가지고 갔지만 13 дээр хэдхэн өдрийн дараа баг хүн хамаг юм хамаад алсаараа орны зойсон. 허랑방탕하여 재산을 허비했다고 돼 있습니다. Гэвч тэр дур зураараа амьдрч эд хөрөнгөө өрн таран хийсэн байна. 그러죠? Тийм ээ нү? 보세요. Хардаа. 이 아들은 Тэгэхээр энэ хүү 아버지 옆에 있어야 되는 게 뜻인 겁니다. эцгийнхээ хажууд байх нь жинхэнэ одоо зөв байсан. 자, 구원받은 우리들도요. Одоо эцгийнх нь хүсэл байсан. 하나님의 뜻이 뭐냐면은요. За тэгвэл аврагдсан бидний хувьд бурхны хүсэл юу вэ гэхээр 교회 안에 거하는 거예요. аврагдсан биднийг бурхан чуулган дотор 말씀 안에 байгаасаа, 거하는 거예요. үгэн дотор байгаасаа, 교제 안에 거하는 거예요. нөхөрлөл дотор байгаасаа гэж хүсдэг. 하나님을 떠나는 것이 가장 큰 악인 겁니다. Бурханаас холдно гэдэг бол хамгийн том хормоо хэрэг. 에레미야 2장 13절에 보면 Иремья 2-ын 13 дээр 백성이 두 가지 악을 행했다라고 돼 있습니다. ард түмэн хоёр төрлийн буруу хормог үйлцсэн байдаг. 그것이 뭐냐면 생수에 군원된 하나님을 버린 것이라고 돼 있습니다. Тэр нь юу гэхээр амийн ундраг олох бурхныг хайсан тэд. 네, 그래서 Тийм болохоор 하나님을 떠나는 것이 가장 큰 죄인 거예요. бурхнаас холдоод явна гэдэг бол хамгийн том гин нүгэл юм. 아버지를 떠난 아들의 결국은 뭡니까? Тэгэхээр эцэг орхиод явсан тэр хүүгийн хувьд үр дүн нь юу исэн бэ? 거기 이제 14절부터 14-өөс 16절까지 16 хүртэл 다시 한번 읽어보겠습니다. хамт уншия. Түүнийг бүх юмаа барж дуусахад тэрхүү нутагт нь ч сүрхий үлсгэлэн болж тэр юмар гачигдж эхлэв. Тэгээд тэр явж уг нутгийн нэгэн иргэнийг бараадах болж мөнөөх нь гахаагаа хариулуулахаар түүнийг явуулдаг байлаа. Гахаан идэж байсан буурцгаар ходоодоо дүүргэхийг тэр хүсэмжлөвч хинч түүнд юу ч хүсэнгүй. 금방 재산이 다 날아갔어요. Тэр хөрөнгө нь юу чгүй одоо нэг маш хурдан ингээд өрн таран хийчихсэн. 그리고 그 나라에 또 흉년이 들어버렸습니다. Тэгээд тэр амьдарчсан нутагт нь ган зудалж үлсгэлэн болсон байна. 그래서 결국 일자리를 찾는데 돼지 키우는 일을 찾은 거예요. Хийх ажил юу вэ? Хайтал гахаамаллах ажлаас өөр байгаагүй. 돼지 줘야 될 먹이를 자기가 먹는 겁니다. Тэгээ гахааны иддэг одоо тэр тижээлийг буурцгийг идхийг хүсэж байна энэ хүү. 이 주엽 열매는 Тэгэхээр энэ буурцэг гэдэг нь 약 20cm 정도의 길이로 그래서 콩과 식물인데 одоо 20 cm хэртэй тийм муртай буурцэн төрлийн ургамал 단맛을 내서 그 짐승들에게 많이 준다고 해요. их чихэрлэг амт байдаг учраас одоо малд тэжээж олгож өгдөг. 돼지에 줘야 될 주엽 열매를 자기가 먹는 겁니다. Тэр гахааны идэхийг хүссэн тэрхүү буурцгийнээс одоо идэхийг хүссэн байна. 생각해 보십시오. гахааны тэжээл тийм ээ. 아버지는 얼마나 큰 부자였습니까? Гэтэл энэ хүний эцэг нь хичнээн том баян хүн билээ. 이제 자기 신세가 너무나 초라해지니까 өөрийнх нь байгаа аж амьдрал дэндүү одоо дор толсон. 이제 생각하기 시작하는 거죠. Тэгээ эцэст нь нэг юм бодож эхэлж байна. 예, 사람들은요 Хүмүүс 구원받은 다음에 하나님을 떠나도 아무 일 없을 걸로 생각을 해요. аврагсны дараа бурхнаас холдоо явсан ч юу ч болохгүй хаа гэж боддог. 근데 예레미야 17장에 보면 Харин Иремья 17 дээр 여호와를 떠난 그 사람은 저주를 받는다고 돼 있습니다. эзнээс холдсон хүн хараалтцсан гэж ордог. 이 탕자가 그렇게 된 겁니다. Тэгэхээр энэ одоо гэрээ хаяаж явдаг хүүгийн хувьд яг үүнтэй ижил байна. 롯기에 보면 롯기 Рут номон дээрээс харвал 나오미가 하나님을 떠났습니다. Наоми бурхны өмнөөс холдоод явдаг. 그러죠? Тийм ээ. 10년쯤 지나서 어떻게 됐습니까? 10 жил өнгөрөхөд юу болсон бэ? 남편도 죽고 두 아들도 죽고. Нөхөр нь ч өгсөн, хоёр хүүгээ ч алдсан. 그러죠? Тийм ээ. 아무것도 없이 고향으로 돌아오게 되는 Нутг 모습을 руугаа 보게 юу 됩니다. чгүй хоосон дүр төрхөөр буцаж ирдэг. 이 탕자도 마찬가지죠. Тэгэхээр энэ гэрээ орхиод явсан хүүг явуулчихсан 이제 이 ялгаагүй. 탕자가 드디어 이제 회개를 하게 됩니다. Эцэстээ энэ хүү маань гимшиж байна. 18절, 18 дахь бүлэг 18절, 19절 18 19 같이 읽습니다. хамт уншия. Би босоод эцэгтэй очие. Тэгээд түүнд аваа би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. Би цаашаа таны хүү гэгдхэн зохисгүй. Харин намайг хөлснийхөө нэг хүн болгооч гэж хэлье гэв. 내가 이른 아버지께로 가서 이르기를 내가 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 그랬습니다. Би босоод эцэгтэй очиж хэлье. Аваа би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. 이제 자기 신세가 초량해졌을 때 이제 하나님을 생각하는 거예요. Өөрийнх нь ахуй амьдралын хот ордоод ирэхээр эцэст нь бурхныг бодож эхэлсэн байна. 하나님과 아버지께 죄를 지었다라고 했습니다. Би бурхан болоод эцэг таны өмнө гим нүгэл хийлээ гэж байна. 자, 우리가 구원받고 나서요. Тэгэхээр бид нэр гэсэн аврагдсныхаа дараа 하나님이 이 우주 만물을 나를 위해서 창조해 주셨구나. Бурхын сансар огторгүй ертөнцийг миний төлөө бүтээж өгсөн юм байна. 그러잖아요. Тийм ээ.
비록 이 땅에서는 초라한 것 같고 없는 것 같지만 Хэдийгээр энэ газар дээр байгаа зүйл гэж үгүй сул дорой мэт амьдарч байгаа боловч 내 영혼의 아버지 하나님께서는 모든 것을 다 가지신 분이잖아요. сүнсний минь эцэг болох бурхан бол бүхий л зүйлийг одоо өөртөө эзэмшсэн нэг. 시편 23편 1절에 보면 Дуулал 23-ийн 1 дээр 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리라라고 했어요. эзэн бол миний хончин надад дутагцал үгүй гэсэн байна. 시편 34편에도 보면 Харин дуулал 34 дээр 성도들아 여호와를 경외하라 그랬습니다. ариун хүмүүсээ эзэн бурхнаас имээ. 저를 경외하는 자에겐 부족함이 없을 거라고 Эзэн 말씀하셨어요. бурхнаас имээдэг хүн дутагцал үгүй гэсэн байна. 우리가요. Тэгэхээр бид 이 нар 세상에 있으면서 잠시 근심, 육신의 것 때문에 근심을 할 수는 있습니다. энэ ертөнцид амьдрахад мэдээж төр зүрийн санаа зовнил сэтгэлийн одоо шаналгаа төрж болох юм. 하지만 За гэхдээ 구원을 얻은 우리는요. аврагдсан бидний хувьд бол 하나님의 유업을 얻을 우리는요. бурхны өвийг хүртэх бидний хувьд 근심하는 자들은 항상 기뻐한다고 고린도후서 6장이 말씀하셨어요. санаа зовж байгаа эдгээр ч үргэлж баяр хөөртэйгээр амьдрч чадна гэж 2 дугаар Коринт номон дээр гарсан байна. 가난한 자가 그냥 많은 것을 부유하게 한다, 많은 사람을 부유하게 한다고 했습니다. Бид нар ядуу мэт боловч олныг баян болгогчд. 아무것도 없는 것 같지만 모든 것을 가진 자인 Бид 겁니다. юу ч үгүй мэт боловч бүхнийг эзэмшсэн. 이 땅에 있는 재물, 이 땅에 있는 시간들은 잠깐이에요. Энэ газар дээр хэд баялаг цаг хугацаа бол түрхэн зуурих байна. 그러잖아요. Тийм биз? 잠깐 있다 주님을 만나러 가야 되는 겁니다. Бид тун утгагүй л эзэнтэй уулзаар бүгдийг нь орхиод явах болно. 이 아들이 За тэгэхээр энэ хүн 자기가 가졌던 것이 없어진 다음에야 өөр тавьсан бүх зүйлээ өрн таран хийснийхаа дараа 하나님과 아버지에게 회개를 하는 거예요. бурхан болоод эцгийнхээ өмнө ирээд гимшиж байна. 내가 정말 잘못 살았구나. Би үнэхээр буруу амьдарсан 이제 байна. 완전히 돌이켜야 되겠구나. Одоо би бүрэн эргэх ёстой. 자신이 죄인임을 깨닫고 Өөрийнхөө гэмтэн гэдгийг ухаарад 잘못했다는 걸 깨닫고 буруу хийсэн гэдгээ мэдэж 아버지께 돌아가는 것. эцэг рүүгээ буцаж явъя 우리는 창조주 하나님 앞에 돌아왔던 것. 그것이 회개잖아요. гэсэн байна. Тэгэхээр бид нэр бүтээгч эзэн бурхан руугаа эргэж ирнэ гэдэг чинь гимшил. 우리가 돌이키기만 하면 Бидний гимшиж буцахыг л харах юм бол 하나님은 다 받아주시는 бурхан 겁니다. бүгдийг нь байгаа чигээр нь хүлээж авч өгдөг. 20절 20 15-ийн 20 20절만 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Тэгээд тэр босож эцэг рүүгээ явжээ. Харин эцэг нь түүнийг холоос харж ихэд өрөвдөн гүйж ирээд тэрвэрчүнсв. 자 보세요. 자 아들이 회개하고 일어나서 아버지께로 돌아갔다고 돼 있습니다. Хүүн гимшээд босож эцэг рүүгээ очсон байна. 그런데 За тэгсэн. 아버지의 모습을 보십시오. Эцгийнхэн дүр төрхийг харъя. 상과가 먼데 아버지가 먼저 보고 Эцэг нь эхлээд хүүгээ таньсан байна. 그리고 측은히 여기서 달려가서 목을 안고 입을 맞췄다고 돼 Тэр 있습니다. холоос ирж байгаа хүүгээ таниад түрүүлэн гүйж очиод тэрвэрч үнссэн. 아버지는요. Тэгэхээр эцэг хүн гэдэг. 아들이 재산을 가지고 달아난 것이 안타까운 것이 아니라 Хүүн эд хөрөнгө нь авч яваад өрн таран хийсэнд нь хайран санагдаагүй байна. 살았는지 죽었는지 Үгсэн ч юм уу, амьд ч юм уу 살았다면 돌아오기를 기다리길 간절히 바랐던 겁니다. хүүгээ бодож байтал хүүгээ одоо амьд мэндэл ирээсэ гэдгийг л хүсэж байсан. 보세요. За харъя. 아들이 들어오는 모습을 보고 먼저 보고 달려갔다라는 것은 Хүүгээ буцаж ирэхийг нь асуулаас хараад түрүүлж таниад түрүүлээд гүйж ирсэн гэдэг. 날마다 기다렸다라는 거예요. Өдөр болгон л хүүгээ яг тэр газарт хүлээж байсан гэсэн. 그러잖아요. Мөн үү? 아들을 보고 달려가서 Хүүгээ хараад өмнөөс нь гүйж очиж 목을 안고 입을 맞췄다는 건 뭡니까? тэрвэрч үнсэн гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? 이미 아버지 마음속에는 죄가 다 용서가 됐던 거예요. Хэдийн энэ хүүгийн хийсэн буруу гим нүгэл нь эцгийнх нь гим нүглийг одоо эцэг нь уучлсан гэсэн үг. 그러잖아요. Тийм биз? 하나님이 Бурхан 우리의 죄도 2000년 전에 다 용서해 бидний 놓으셨습니다. хийсэн гим нүглийг ч гэсэн 2000 жилийн өмнө хийж уршилсан. 그리고 지금까지 기다리고 계셨던 거예요. Одоо хүртэл бидний хүлээж байгаа. 이사야 43장에 Исая 43 дээр 내 허물을 도말하는 자니 그랬습니다. чиний нүгэл хэлэнцийг арилгасан гэж 그리고 гардаг. 죄를 기억지 아니하겠다고 말씀하셨어요. Хийсэн нүглийг чинь дахиж санахгүй гэсэн. 히브리서 8장에도 말씀하셨죠. 98 дахь бүлэгдээ ч тэгж 히브리서 гисэн. 8장 98-ыг болъё. 12절. Еврей 8-ийн 12 1361 같이 읽습니다. За хамт уншия. Би тэдний гим бурууд өршөөнгийн хандна. Би цаашид нүглийг нь дахин ис санана гэв. 네, 내가 저희 불의를 긍휼히 여기고 저희 죄를 다시 기억지 아니하리라. Би тэдний гим бурууд өршөөнгөө хандаж цаашид нүглийг нь ис санана. 10장 17절에도 10-ийн 17 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라. Би тэдний нүглүү тэдний хууль бус явдлыг ис санана. 이것을 사하셨은 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없느니라라고 말씀하셨어요.
эдгээрийн уушлал хаана байна? Тэд цаашид нүглийн төлөөх тахил үгүй болдог. 아들이 돌아오는 모습을 보고 Хүүн буцаж ирж байгаа дүр төрхийг хараад 아버지는 이미 죄를 다 봐하면서 용서했기 때문에 달려가서 목을 안고 입을 맞췄던 겁니다. эцэг нь хэдийн зүрх сэтгэл дотроо хүүгийнхээ хийсэн гимиг уучлсан учраас түрүүлж хүрүүгээ гүйж очоод тэрч өгөөд өмсөж өгсөн. 자, 거기에서 끝나는 것이 아니에요. За тэгээд дуусаагүй байна. 아버지가 얼마나 기뻐하는지 또 21절부터의 마음이 나와 있습니다. Эцэг нь хичнээн их баярлж хөрсөн гэдэг нь 21-ээс их мөн гарч байгаа. 자, 21절에는 21 дээр 아들이 가로되 хүүн одоо эцэгтэй хэлсэн. 아버지와 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터 아버지의 아들이라 걸음을 감당치 못하겠나이다 했습니다. Аава би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгд үлдсэн. Би цаашаа таны хүү гэгдэх нь зохисгүй гэсэн. 그때 Харин 종들을 향해서 아버지가 뭐라고 эцэг нь 말씀하시느냐? боолуудтай хандаж юу гэж хэлсэн бэ? 22절부터 22-оос 24절까지 24 хүртэл 같이 읽어보겠습니다. хамтдаа уншъя. Харин эцэг нь боолуудтай хамгийн сайхан хувцас хурдан авчирч түүнийг хувцсал гарт нь бүгд зөө хөлд нь гутал өмсөг тархан тугал авчирч нядал бүгдээрээ найрлаж цэнгэе. Учир нь энэ хүү маань өгсөн боловч ам оржээ. Тэр алдагдсан боловч олдлоо гэв. Тэд найрлан цэнгэлдэж эхлэв. 여기 종들에게 그랬습니다. Боолуудтай гэсэн бэ. 제일 좋은 옷을 내어다가 입혀라. хамгийн сайхан хувцас хурдан авчирч өмсөг 손에 가락지를 끼워라. гарт нь бүгд зөө 발에 신을 신기라라고 хөлд нь гутал өмсөхөө. 먼저는 세 가지를 이야기하죠. Эхлээд энэ гурван зүйлийг хэлсэн 그 байна. 다음에 네 번째 살찐 송아리를 잡고 тэрний дараа 잔치하자고 했습니다. дөрөвт нь тархан тугал ядалж найр хий гэж. 왜 종들한테 이야기를 했을까요? Яагаад боолуудтай хандж 자, хэлсэн 지금 юм бэ? 아들의 모습을 보십시오. Яг одоо хүүгийнхэн дүр төрхийг нэг бодоод. 종들만도 못합니다. Тэгээ боолуудынхан чинээнд ч хүрч чадахгүй байгаа. 거지의 모습이잖아요. Жинхэнэ гуйлагчин байдалтай байна. 그러잖아요. Тийм үү? 그래서 내 아들은 너희들과 너희들과 다르다는 겁니다. Тийм учраас боолуудтай хандаж миний хүү бол та нараас өөрөө гэдгийг 그래서 хэлж байна. 좋은 옷을 갖다 입혀라. Тиймээс хамгийн сайхан хувцас авчирч өмсөг. 하나님은 Бурхан 죄인 우리를 향해서 гэмтэн биднэрөө хандаж 이사야 61장 10절에 Исая 61:10 дээр 뭐라고 하나님 말씀하셨습니까? Бурхан юу гэж альцсан байдаг вэ? 구원의 옷으로 입혔다고 돼 있습니다. Авралын хувцсаар хувцслоо. 그리고 기뻐하신다고 돼 있어요. Тэгээ Бурхан маш ихээр баярлсан байдаг. 손에 가락지를 꼈다는 건 뭡니까? Гарт нь бүгд зүйлэг гэсэн ямар утгатай юм? 그것은요. Энэ бол 이제 내 아들은 거지가 아니라 одоо миний хүү гуйлагч юм биш. 아버지의 후계자가 된다는 겁니다. Миний өв залгамжлагч гэдгийг хэлж өгч байна. 그리고 발에 신을 신기라는 건 뭘까요? Хөлд нь гутал өмсгөө гэсэн. 당시 이스라엘 풍습에는 종들은 신을 신지 않았답니다. За яг энэ тухайн үеийн энэхүү Израиль улсын түүхээс харах юм бол боол хүмүүс гутал өмсдөггүй ч. 그 신을 신겼다는 건 뭡니까? Тэгэхээр гутал өмснө гэдэг чи юу гэсэн 이제 үг вэ? 자유인이고 아버지의 유업을 이을 자라는 거예요. Одоо эрхчлөөд хүн бөгөөд эцгийнхээ өвийг хүртэх хүүн гэсэн. 예, 신분이 높아진 거죠. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө энэ зэрэг дэвэн дэшиг ахаад ирж байна гэсэн. 그러잖아요. Тиймээс 갈라디아서 4장에는 Галат 4-дээр 이제 구원받은 사람들에게 이렇게 하나님 Бурхан 말씀하셨습니다. аврагдсан хүмүүст хандаж хэлсэн байна. 내가 이후로는 이제 종이 아니요 아들이니 그랬습니다. Үүнээс хойш чи миний боол биш харин хүү юм. 아들이면 하나님의 유업을 이을 자라는 거예요. Хүүн гэдэг чинь Бурханы өвийг хүртнэ гэсэн үг. 예, 그 가락지를 끼운 것이 그런 겁니다. Бүгд зүйлгс нь ийм учиртай. 로마서 8장에도 Ром 8-дээр 너희는 다시 무선한 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았다고 했습니다. та нар одоо 어디 나왔냐? 종의 영을 여기 Та нар одоо мөлий боолчлын одоо сүнсийг бүс харин үрчлэлийн сүнсийг авсан гэж байна. 그래서 하나님을 아버지라 부르는 것이 부끄럽지 않은 거예요. Тийм учраас бид Бурханыг эцэг минь гэж дуудахдаа ичгцүүл гэж үгүй. 로마서 6장에도 Ром 6-дээр 죄에게서 해방돼서 의에게 종이 됐다고 이제 하고 있습니다. гимнүглээс чөлөөлөгдөж одоо зөвтгөн болсон. 의에게 종이 된다는 건 자유의 종인 거예요. Зөвхөн эдлийн боол гэдэг маань эрх чөлөөт хүн гэсэн үг. 자유의 종이 된다는 건 뭡니까? эрх чөлөөт хүн гэж юу гэсэн үг? 생각해 보십시오. За абадэ. 이제 이 아들이 Энэ хүүвэ 한 아버지한테 돌아왔습니다. эцэг рүүгөө буцаж ирсэн. 어떻게 하겠습니까? Одоо тэгээ яах вэ? 다시는 아버지를 떠날까요? 안 떠날까요? Ингээд ирсэн хүү буцаад эцгийгээ хаяаж явж чадах уу? Чадахгүй юу? 떠나지 않죠. Хайж явахгүй тийм ээ. 그건 자유의지죠. Мэдээж энэ л өөрийнх нь чөлөөт сонголт. 그러죠. Тийм ээ. 아버지라가 떠나라고 하든 떠나라고 하지 않든 Эцэг нь түүнийг явж гисэн, битгий явж гисэн. 물론 아버지가 다시 떠나라고 하지 않겠죠. Мэдээж эцэг нь дахиж яв гэж 이 хэлэхгүй. 돌아온 둘째 아들은
буцаж ирсэн, эргэж ирсэн энэ хоёр 내가 дахь уу. 다시는 아버지 떠나지 않겠다. Би дахиж хизээч 아аваасаа холдож явахгүй. 아버지를 떠난 것은 나에겐 이젠 죽음이다. 아аваасаа холдох нь миний хувьд үхэл. 아무 소망도 없다. Надад ямар ч найдвар байхгүй. 네, 세상을 알기 때문에. Яагаад энэ ертөнцийн амтыг нүгүцсэн. 그러잖아요. Мэдчихсэн тийм ээ. 우리는 Тэгэхээр бид нар 의의 종이 된 겁니다. зөвхөн боол болсон. 하나님을 몰랐을 때는 Бурхныг мэддэг байхад 죄의 종이었어요. бид нар гмийн боолууд байсан. 이제 하나님을 안 다음에는 Харин одоо Бурхныг мэдсэний дараа 이 몸으로 энэ биеэр 하나님께 영광을 돌리는 거예요. Бурханд алдрыг өргөж амьдрах 그래서 хэрэгтэй. 의의 종이 되는 겁니다. Тийм учраас бид нар зөвхөн боолууд 그래서 болсон. 로마서는 그거는 의의 병기로 됐다고 돼 있습니다. Тийм учраас одоо Ром 8 дээр бидний зөвхөн цэрэг гэж хэлсэн байдаг. 그러잖아요. Тийм ээ. 우리는 Тэгэхээр бид 이 탕자의 비유를 통해서 эргэж ирсэн хүүгийн зүрхлэлээр дамжуулаад 내가 하나님 앞에 얼마나 귀하고 기뻐하는 존재인지를 다시 생각해야 됩니다. Бурхны минь хичнээн үнцэнтэй оршигч вэ гэдгийг ухаарах хэрэгтэй. 거기 누가복음 За Лук номын 15장에 15 дахь бүлэг 24절에 15-ийн 24 дээр 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었으니 저희가 즐거워한다라고 돼 있습니다. энэ хүмүүс өвсөн боловч амаржээ. Тэр алдагдсан боловч олдлоо гэв. 그리고 25절에는 25 дээр 풍류와 춤추는 소리가 있었다라고 돼 있습니다. дуу хуур бүжиглэх чимээс сонсцсон. 그러죠? Тийм байгаа биз? 이 아버지가 얼마나 기뻐하는지 Энэ эзэн хичнээн их баярлсан 그 болоод 모습이 나와 있는 거예요. ийм найрын одоо дүр төрхөөс харагдах. 우리가 맨 먼저 살펴봤던 것처럼 бид нар хамгийн түрүүнд одоо бодож үзсэн 하나님께서 Бурхан 우리가 구원을 받으면 хэрвээ бид нар аврагдах юм бол 우리를 위해서 우리 때문에 기뻐 춤춘다고 했잖아요. бидний төлөө баярлсан одоо үнэхээр бүжиг бүжинэ гэсэн байдаг. 그러잖아요. Тийм ээ. 스바냐 3장 17절에 Зефана 3-ын 17 дээр 우리 때문에 기쁨을 이기지 못한다고 돼 Бурхан 있어요. биднээс болоод баяр хөөрөө төвчж чаддаггүй. 그리고 Тэгээд 즐거이 부르며 기뻐하실 뿐만 아니라 бидний баяртаа биднэр 즐거우고 기뻐할 뿐만 아니라 Бурхан баярлаж хөөрөөд зогсохгүй 잠잠히 사랑하신다는 거예요. бидийг чимээгүйгээр хайрлаж байдаг. 잠잠히 사랑한다는 것이 뭘까요? Чимээгүйгээр хайрлана гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 엄마가 Их хүн 잠을 자고 있는 아이의 모습을 본다고 생각해 보십시오. унтаж байгаа хүүхдээ харж байна гэж бодъё. 얼마나 기쁘겠어요. Ямар их ингэж жаргалтай байх вэ? 그렇잖아요. Тийм ээ. 아이가 잠이 깰까봐 Хүүхдээ нойрноос нь сэрчгүй гэж 기뻐서 웃는 모습을 엄마의 모습을 생각해 보십시오. хүүхдээ улам илүү баясан харж байгаа жаргалтай их хүний сэтгэл та бүхэн бодоод үзээрэй. 청년이 천하 결혼한다고 생각해 보십시오. Залуу хүн онгон охинтой ормилох тэр сэтгэлийг бодоод үз. 얼마나 기쁘겠습니까? Ямар их баярлж хөөрөх бол. 신랑이 신부를 기뻐함 같이 Сүд залуу нь сүд бүсгүйгээ хараад баярладаг шиг. 하나님이 우리를 기뻐한다는 거예요. Бурхан биднийг хараад тэнхүү баярладаг. 그런데요. Гэхдээ 이 아버지의 기쁨을 보면 энэ эцэг хүний одоо баяр хөөргийг нь харах юм бол 사실은 가장 큰 하나님의 사랑을 생각할 수 있어요. 근데 бурхныг харыг хамгийн агуу юмаа гэдгийг бид бодож чадна. 아버지는요. Эцэг хүн гэдэг 이 아들이 돌아와서 хүн буцаж ирлээ. 잔치를 하고 Найр хийж гин. 편안히 자기 집에 있는 모습을 한번 생각해 보십시오. Тэгэл өөрийнхөө гэр оронд амгалан байж байгаа тэр дүр төрхийг нэг бодоод үзээрэй. 그 아버지가 Энэ эцэг хүн 이게 사실일까 생각할 겁니다. энэ одоо яг үнэн үү үгүй юу гэж байнга бодох бах. 죽은 줄 알았거든요. Ягаад хүүгээ өгцөн гэж бодсон. 완전히 잃어버린 줄 알았거든요. Бүр мөсөн алдлаа л гэж сансан. 마음속에 소망은 있었겠지만 Бид сэтгэл дотор өчүүхэн гордлого байсан ч 살아있는지 확증이 없었잖아요. амьд байсан гэсэн баталгаа эцэгтэн байгаагүй. 근데 살아 돌아왔어요. Гэтэл хүн амьд хүрээд ирсэн. 그리고 아버지께 이제 잘못을 고하고 Тэгээд эцгийнхээ өмнө буруу хийсэн гэдгээ хүлээн 가장 зөвшөөрч 낮은 모습으로 가장 낮은 모습으로 хамгийн дорой төрхөөр 이 세상에 살기를 원하는 그 모습을 바라보십시오. дорд байдлаар энэ ертөнцид амьдрахыг хүсэж байгаа сэтгэлийг нэг бодоорой. 그게 우리가 가질 마음입니다. Энэ бол бидэнд байх ёстой сэтгэл юм. 우리가 교회 안에 거하는 것, Бид нар чуулган дотроо байна гэдэг нь 교회 안에 거하면서 봉사를 하는 것, чуулган дотроо байнга үйлчлэл хийх нь 그리고 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽는 그 가운데 열매가 맺혀서 많은 열매를 맺는다는 그 말씀처럼 буутай нэг үр газар тунаад үхснээрээ одоо ариун их одоо ургацыг өгдөг шиг 이제 하나님의 기쁨을 위해서 Бурхны баяр хөөрийн төлөө 하나님의 영광을 위해서 Бурхны алдрын төлөө 우리의 나머지의 삶을 사는 겁니다. бид үлдсэн амьдралаа зориулах хэрэгтэй юм аа. 이 돌아온 탕자도 Энэ хүү буцаж ирсэн 이제 хүүжсэн. 아버지의 기쁨을 위해서 아버지의 유익을 위해서 일할 겁니다. Одоо эцгийнхээ ашиг тусын төлөө эцгийг баярлуулахын төлөө ажиллаж амьдрах болно. 그러잖아요. Тийм биз? 그런데 За гэхдээ 마지막 때가 되면 үеийн төгсгөл болох юм бол 영생을 얻기 위해서 하나님께 나오는 자들이 적다라고 주님 мөн хамиг 말씀하셨어요. олохын тулд эзэн рүү эргэж ирэх хүмүүсийг цөөхөн гэж хэлсэн. 요한복음 5장을 보겠습니다. Йохан 5 дахь бүлгийг болъё.
39절, Иохан 5-ын 40절 39-40. 같이 읽습니다. За хамт уншия. Та нар бичвэрүүдэд мөн хан бий гэж боддог тул түүнийг нэгтэлдэг. Тэдгээр намайг гэрчилдэг билээ. Та нар амьтаа болохын тулд над дээр ирэхийг хүсдэггүй. Би хүмүүсээс заавсан байна. 너희가 성경에서 영생을 얻는다고 했습니다. Та нар энэ Библиэс буюу бичвэрээс мөн хамыг олноо. 성경이 예수님에 대해 증거한다고 했습니다. Энэ мөн хам бол энэ Библи бол бичвэр бол Есүсийг гэрчилдэг. 성경은 Энэ Библи 하나님을 알고 Бурхныг мэдвэл 예수님을 알고 Есүсийг мэдээ. 우리 자신을 알고 Бид өөрсдийгөө таньж мэдэн. 그리고 하나님의 사랑을 깨달은 다음엔 Тэгээд Бурхны хайрыг ухаарсныхаа дараа 하나님께서 우리를 향해서 얼마나 오래 기다리셨고 Бурхан бидний рүү хандан хичнээн удаанаар твцсэн гэдгийг 참으셨는지를 알 수가 있는 거예요. хүлээсэн гэдгийг мэдэж чадна. 그런데 Гэхдээ 영원한 세계가 있고 영원한 생명이 있는데도 불구하고 мөнх ертөнцийн мөнх ам байсаар хахад 사람들이 그 영생을 얻기 위하여 예수님에게 나오지 않는다고 хүмүүс тэр 했습니다. мөнх амыг олж авахын тулд Есүс рүү эргэж ирэхгүй. 예수님 시대에도 이랬고 Есүсийн амьдарч явах үеч тийм байсан. 2000년 동안 복음이 전해질 때도 2000 жилийн турш сайн мэдээ тараагдахад 많은 사람들이 복음을 받아들이지 маш 않았습니다. олон хүмүүс энэ Библийг сайн мэдээ хүлээж аваагүй. 그런데 마지막 때에 더 그런 일이 있는 Харин 거예요. үеийн төгсгөл болох юм бол ийм байдал бүр илүү байх болно. 예, 우리 선생님들은 Тэгэхээр манай багш нар 복음을 전하면서 сайн мэдээгээ 또 тараангаа 아이들에게 복음을 전하면서 хүүхдүүдэд сайн мэдээ хэлж 우리는 өгөнгөө 깊이 생각해야 될 것이 있습니다. бид нар маш нарийн сайн бодож үзэх зүйл гэж би 이 하나님의 말씀을 Бурхны нүгийг 쉽게 아이들이 받아들이라고 생각하지 마십시오. хүүхдүүд маш хурдан амархан ойлгоод хүлээгээд авчдаг гэж битгий бодоорой. 왜요? Ягаад? 마지막 때이기 때문에 Үеийн төгсгөл учраас 마귀가 그만큼 방해하는 거예요. бодол сүнс тэр чинээчлэн саад болдог. 세상으로 향하게 마음과 눈길을 끄는 거예요. Бидний нүдийг, бидний харцыг энэ ертөнц рүү булааж өрхтөө. 그래서 우리는 어떻게 해야 될까요? Тиймээс бид нэр яах ёстой 그 вэ? 마귀보다 더 노력을 해야 되는 Тэр 겁니다. бузар сүнснээс ч илүү хичээж 더 амьдрах 지혜롭게 ёстой. 해야 되는 거예요. Илүү ухаалаг үйлдэх ёстой юм. 그래야만 그 아이들을 하나님 품으로 돌아오게 할 수 있는 Тэгжээж л 겁니다. бид тэр хүүхдүүдийг Бурхны тээвэрлүү буцаан авчирч чадна. 그들이 듣든지 안 듣든지 Тэд нар сонсдог ч сонсдоггүй ч бай. 우리는 그들에게 말씀을 더 전해야 되는 бид нар 겁니다. Тэр хөдөлгөөний хүүхдүүдэд Бурхны үгийг илүү ихээр дамжуулж хэлж өгөх ёстой. 네, 특별히 За тэгээд 청소년 даалгавраа 아이들은 өсвөр насны шилжилтийн насны сурагч нарт 친구가 중요해요. найз нөхөд их чухал 세상 байдаг. 즐거움이 중요해요. Энэ ертөнцөөс амсах баяр хөөр зугаа цэнгэл их чухал байдаг. 그러잖아요. Тийм биз? 그래서 Тийм болохоор 정말 선생님들이 үнэнхээр манай багш нар 부모같이 яг эцэг ихс 형 누나같이 ах эгчийн юм шиг тэл сэтгэлээр 정말 그렇게 따뜻한 마음으로 их халуун дулаан сэтгэлээр 끝까지 그들을 기다리고 찾아가야 됩니다. эцэг хүртэл сурагч нарыгаа хүлээж тэднийг хайж очиж уулздаг байх 그래서 ёстой. 하나님을 사랑을 계속해서 전해야만 되는 겁니다. Тэгснээрээ Бурхны хайрыг тэдэнд тасралтгүйгээр тарааж өгөх ёстой юм. 자, 정리해 봅시다. За тэг өнөөдөр сурсуугаа 네. зэгцлээ. 자, 구원받은 우리가 Тэгэхээр аврагдсан бидний 하나님의 은혜에 어떻게 보답해야 될까요? Бурханаас авсан нэгүсэлдээ яаж хариулж амьдрах вэ? 네, 돌아온 탕자가 다시 세상으로 갔을 리가 없겠죠. Эргэж ирсэн энэ хүү эргэж ертөнц рүүгээ буцна гэж байхгүй. 그러잖아요. Тийм биз? 거지가 돼서 돌아온 자기를 Гуйлгчин байдалтайгаар буцаж ирсэн өөрийг нь 먼저 알아보고 뛰어와서 목을 안고 입 맞춘 아버지. тэр холоос эхлээд өөрийг нь таниад төрүүлээд өөрөд нь гүйж ирээд тэрврээд өмсөж өгсөн эцэг нь 그리고 좋은 옷을 입히고 өөрт нь сайхан хувцас өмсгөөж 다시 아들의 그 유업을 이룰 자리에서 인장을 끼워주고 дахин өөрийнх нь өвийг хүртэх хүү гэдгээ баталж 그리고 이제 너는 종이 아니고 내 아들이라는 표시로 신발도 신겨주고 бүгд зүлгээ чи одоо миний боолш миний хүү гэдгийг нь нотлохын тулд хөлтөнд бослон өмсгсөн маш их өндөрт өргөмжилж өгсөн байна. 그러잖아요. Тийм ээ нү? 자, 그런 아버지를 떠날 리가 없죠. Өөрт нь ингэж хандсан эцгээсээ дахиж холдно гэж энэ хүүгийн хувьд бол байхгүй. 아버지 은혜에 감사하며 기쁨으로 하른 봉사하며 살았을 것이 эцгээс 분명합니다. хүрсэн энэ хүү баяр нэгүсэлт нь улам илүү талархалж эцгээ байрлуулахын төлөө хичээнгүй амьдэрсэн байж таарна. 이와 같이 Яг үнтэй ижил 나를 구원해 주시고 намайг аварч өгөөд 또한 구원받은 이후에도 бас аврагдсны минь дараа 하나님의 은혜로 계속 나에게 채워주시고자 하는 하나님, Бурхан өөрийн нэгүслээрээ намайг улам илүү бэлхааж дүүргий гэж байдаг. 그 하나님을 위해서 Бид тэр Бурханы төлөө 교회에 거하면서 чуулган дотроо байнга 봉사하는 것은 үйлчилж амьдрна гэдэг. 우리의 가장 큰 기쁨이고 위로인 겁니다. Бидний хувьд хамгийн том баяр хөөр, хамгийн том тайтгарал. 그리고 Тэгээд мөн 그 아들이 아버지의 뜻이라면 다 이제 순종한 것처럼 했을 것처럼 энэ хүн одоо эцгийн хүсэлгээд бүх зүйл дуулууртаа хандаж байгаа шиг 우리도 бид нар ч гэсэн 하나님의 말씀에 Бурханы үгэнд 교회의 뜻에 чуулганы хүсэлд 늘 순종하며 살아가는
교사들이 되길 원합니다. Үргэлж дуулууртаагаар хандаж амьдрдаг багш нар болох хэрэгтэй юм аа. 10편 119편 12절에 Дуулал 119:12 дээр 우리에게 주신 하나님의 구원의 은혜를 무엇으로 보답할까 그랬습니다. надад төгсөн энэ бүх ашиг тус нэгүслийнхэн төлөө би эзэнд юугаар хариулах вэ гэсэн мэт. 그래서 10편 118편에 Тийм учраас дуулал 118 дээр 내가 죽지 않고 살아서 би үхэлгүйгээр амьдрч 여호와의 행사를 선포한다고 했습니다. эзний үлсийг тунхаглах болно. 우리가 그 마음을 가져야 되는 Бид нар 거예요. энэ сэтгэлийг тээх ёстой. 베드로전서 2장 1-р Петр 2 1-р Петр 2 24절 25절 2-ын 24 25 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Биднийг нүгэлд өхүүлж зөвхт байдалд амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг модон дээр биедээ өрсөн. Учир нь та нар түүний шарахаар эдгээгдсэн билээ. 예수님이 친히 나무에 달려서 우리 죄를 담당하신 이유가 있습니다. Есүс модон загалмай дээр цовдлогдсон бидний төлөө одоо загалмаа биедээ өрсөн шалтгаан гэж байна. 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 함이라 그랬습니다. Тэрээр бидний нүгэлд өхүүлж зөвхт байдалд амьдруулахын тулд юм аа. 죄에 대하여 죽고 Нүглийн хувьд үхэж 의에 대해서 살게 하려고 그러셨다는 харин 거예요. зөвхт байдалд амьдруулахын тулд тэр 25절에 25 дээр 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 учир нь та нар хон мэт хөрсөр байсан. 이제는 너희가 영혼의 목자와 감독시 되신 이에게 돌아왔느니라 그랬습니다. Идэгөө хончин буюу сэтгэлийнхээ харгалзагчд буцаж ирвэ. 하나님을 모를 때 Бурхныг мэддэггүй байхдаа 우리는 방황했습니다. бид нэр төөрч амьдарч байсан. 탕자와 같이 방황했어요. Яг л алдагдсан хүү байдал бид нар 이제 төөрч хөдөлсөн. Харин одоо л 그런 나를 받아주신 하나님, яг ийм байсан намайг хүлээж авч өгсөн. 그런 나를 위해서 죽어주신 예수님, Миний төлөө өгч өгсөн Есүс. 이제 그분을 위해서 사는 것은 우리의 마땅한 겁니다. Түүний төлөө амьдрна гэдэг нь бидний хувьд зохистой хэрэг. 고린도후서 5장 2-р Коринт 5 1306-р хуудас 15절 2-р Коринт 5-ын 15 같이 읽습니다. 15-ыг хамт уншия. Тэрээр бүгдийн төлөө өгсөн учраас амьд байгшид цаашид өөрсдийн төлөө бас харин өөрсдийнх нь төлөө үхээд амьлуулагдсан. Түүний төлөө амьдрах ёстой. 네. 예수님이 모든 사람을 대신하여 죽으심은 Есүс бүхний төлөө өгсөн нь 산 자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위해 살지 않고 амьд байгшид цаашид өөрсдийн төлөө бас 그 다음에 тэгээд 오직 харин 오직이죠. гэсэн байгаа 저희를 зөвхөн гэсэн. 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위해 살게 하려 함이라 그랬습니다. Харин өөрсдийнх нь төлөө үхээд амьлуулагдсан. Түүний төлөө л амьдрах ёстой. 예수님의 사랑을 정말 깨달은 사람은 Үнэхээр Есүсийн хайрыг ухаарсан хүн бол 이제 나를 위해서 사는 것이 아니라 одоо өөрийнхөө төлөө амьдрах юм биш. 주님을 위해서 살아야 되겠다. Эзний төлөө амьдрах ёстой юм 주님을 аа. 위해서 산다는 것은 Эзнийхээ төлөө амьдрна гэдэг 교회 안에 거하면서 энэ чуулган дотроо байнгаа 교제 안에 거하면서 нөхөрлөл дотроо байнгаа 복음을 위해서 сайн мэдээний 교회를 төлөө 위해서 чуулганыхаа 교회를 төлөө 섬기며 희생하는 거예요. чуулгандаа үйлчил золиослол гаргаж амьдрахыг хэлж 이 탕자가 энэ гэртээ эргэж ирсэн хүү 이제 아버지의 품에서 아버지를 기쁘게 하면서 갔을 것처럼 эцгийнхээ тэвэрт байж эцгийгээ баярлуулангаа амьдрсан шиг 우리도 бид нар ч гэсэн 이제는 세상으로 향하지 말고 одоо энэ ертөнцөөр чиглэх биш. 나를 위해서 살지 말고 өөрийнхөө төлөө ч амьдрах бас 주님을 위해서 харин эзний төлөө 교회를 위해서 чуулганыхаа төлөө 복음을 위해서 사는 것이 마땅한 겁니다. сайн мэдээнийхээ төлөө амьдрна гэдэг нь зохистой 그게 хэрэг. 가장 큰 기쁨이고 Энэ бол хамгийн том баяр хөөр. 그게 가장 큰 평강을 이루는 마음속에 평안을 이루는 것이고 Зүрх сэтгэл дотор хамгийн том баяр амар амгалан олж авч байна гэсэн 가장 큰 영광의 소망인 겁니다. хамгийн агуу найдварын итгэл юм. 하나님의 영광을 위해서 사는 것이 Бид Бурхны алдрын төлөө амьдрна гэдэг 우리의 소망인 거예요. бидний найдвар юм. 그렇게 살았을 때 어떻게 합니까? Тэгж амьдрах юм бол яах вэ? 주님을 만났을 때 Бид эзэнтэй уулзахад 칭찬과 영광과 존귀를 얻는 거예요. алдар, магтаал, хүндэтгэлийг хүлээн авах. 우리 선생님들이 그런 삶을 살고 Тэгэхээр манай бүх агш нар маань тийм амьдралаар явж 또한 아이들 학생들에게도 бяцхан сурагч нартаа 그런 삶을 보여주어서 эхлээд өөрийнхөө амьдралаар эхлээд өөртөө дамжуулаад тэр амьдралыг харуулж 하나님의 영광을 위해서 사는 것이 얼마나 큰 영광인지를 Бурхны алдрын төлөө амьдрах нь хичнээн агуу хэрэг вэ гэдгийг 배우고 та өөрөө сураад 보고 хараад 살아갈 수 있도록 해주시기 바랍니다. түүнийг дагаж амьдраад бусдад үлгэрлэн дуурайлахаар үзүүл. 자, 기도하고 마치겠습니다. За тэг залбираа дуусгая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна.
아버지를 떠나 방황하던 탕자처럼 эцгээсээ холдоод төөрч бэдлэн амьдарч байсан хүү. 우리도 하나님을 몰랐을 때 이 세상에서 방황했습니다. Бид ч гэсэн Бурхныг мэдлгүй амьдарч байхдаа энэ ертөнцид төөрч бэдлэнгаа амьдарсан мөлий. 세상을 향해서 살았습니다. Энэ ертөнц рүү чиглээд бид амьдарч байсан. 그런 나를 위해서 하나님께서 불러주셨고 Харин ийм биднийг Бурхантай өөртөө дуудан өгч 그리고 기다려 주셨고 бидний хүлээж өгсөн. 죄를 다 용서해 Бүх 주셨고 гэм нүглийг мань уучлж өгсөн. 주님이 나를 더 기뻐해 주셨습니다. Тэгээ эзэн бид надад илүү үтэйгээр баярлж өгсөн. 이 귀한 사랑을 받은 저희들 Энэ үнтэй хайрыг ухаарч авсан бид нар. 이제 교회 안에 거하면서 Одоо чуулган дотроо байнгаа. 주님이 주신 귀한 직분을 다할 수 있도록 도와주십시오. Эзний өгсөн эрхэм үнтэй үүрэг албаа сайн гүйцэтгэж чадхаар туслаа. 교사의 삶의 모습을 통해서 Багш хүний амьдралаар дамжуулаад 삶의 목적을 통해서 амьдралын зорилгоороо дамжуулж 학생들도 сурагч нартай 동일한 삶의 목적과 기쁨을 얻을 수 있도록 яг 도와주십시오. адилхан амьдралын зорилго, амьдралын баяр хөөргийг олж авч чадахад нь тусална уу. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.